I sada je pravo vreme za uvođenje još jedne ključne reči koja je povezana sa petljom. To jest postoje dve ključne reči koje su povezane sa petljama, to su break i continue. Break je izlazak iz petlje. Sad ćemo da naučimo šta to znači i kada se koristi. Kao što vidite, ovdje ću da logujem trenutno stanje brojača, samo da bi vidjeli šta se dešava. Ok, u nultom krugu ništa. U prvom krugu je korisnik pronađen, zatim u drugom krugu ništa, trećem ništa, četvrtom ništa, petom ništa, jednom ništa. I recimo da tako ima par miliona krugova, da naš program tako vrti par miliona. I sada kao što vidite, problem je pri tim velikim masovnim radnjama, kada iteriramo neki niz, što ćemo u nekim slučajevima korisnika veoma brzo pronaći. U ovom slučaju već prilikom drugog prolaska kroz krug. I nakon toga će naš program obaviti ono što je trebao da obavi, ali će on nastaviti prazan hod još nekoliko miliona puta. Tako trošimo i vreme, trošimo i resurse, bespotrebno usložavamo naš program. Znači sve to, svaki naredni prolazak je bespotreban nakon što mi obavimo svoj cilj, nakon što pronađemo korisnika. Zato služi ova ključna reč break, da bismo obustavili dalje izvršenje ove petlje. Sada, samo da vam kažem, pošto će naš uslov dobiti više linija, moramo mu staviti vitičaste zagrade. To ste zapamtili, ako ima jedan red ne trebaju nam, ako ima više redova, onda su nužne. Evo ovako. Štampaj mi trenutni broj iteracije, trenutni broj kruga, i ako nađeš korisnika kojeg tražimo, javi mi to i obustavi dalje izvršenje ove petlje, znači obustavi dalje iteracije. Zapamtite kakav smo ovdje izlaz imali, sad ćemo vidjeti šta je izlaz našeg poboljšanog programa, recimo da je ovo improved version, znači ovo je naredna poboljšana verzija programa. Krenuli smo iteraciju, u nultom krugu ništa, u narednom krugu korisnik je pronađen i dalje se više ništa ne izvršava, obustavili smo izvršenje. Dakle, recimo da ovaj niz ima nekoliko miliona članova, mi smo bili veoma efikasni, već u drugom prolasku smo našli našeg korisnika i obustavili smo dalje bespotrebno izvršenje, dakle nemamo nikakvog praznog hoda. Ove reči break je veoma bitno sjetiti se svaki put kada radimo sa petljama, to je kao neka vrsta kočnice. Doživljajte je kao kočnicu i čim završite posao, odmah vucite kočnicu, dakle vucite ručnu odmah, nemojte da imate prazan hod, da vam kola bespotrebno idu ni za stranu, da ulazim u dalje komplikacije bespotrebne. Ovo treba znati svaki početnik, ali nažalost ovo se smatra kao nekim već polunaprednim znanjem, zato što mnogi ljudi to odmah ne savladaju. I ja znam, na razgovorima za posao, uglavnom vas pitaju da li znate da koristite break i continue kako bi vidjeli da li ste već malo ozbiljnije radili sa petljama. Dakle, vidjeli smo kako se koristi break. Da se vratimo korisnicima, da vidimo kako je bilo da nekog određenog korisnika preskočimo. Ovako ćemo da uradimo. Ako je trenutni korisnik Mladen, njega ćemo da preskočimo. A štampamo sve korisnike, štampamo trenutno korisnika u svakom krugu. I da vidimo što smo sad dobili. Imamo Milan, Ivana, Marija, Selena, Haris, Ivan i Jura, a nema nigde našega Mladena, zato što smo njega preskočili. Dakle, ako želite neko da eliminišete iz niza, bilo da je to broj, bilo da je korisnik, koristite naziv continue, koristite ključnu reč continue.
samo da vam kažem, continue će preskočiti samo ono što je nakon te reči. Ako štampanje imena korisnika stavimo pre ove reči koja preskače petlju, onda ćemo u svakom slučaju imati oštampano, a ovo continue neće ništa preskočiti jer ništa ne ide nadalje. Da vidimo sada. Sada imamo i Mladena, znači nije ga preskočilo. Nema šta preskoči jer nakon toga nema ništa više u petlji. Kao što vidite, continue preskače samo ono što je nakon njega u telu petlje.